Abantu benshi bakomeje kugenda bababazwa n'urupfu rubereye hariya mu karere ka Burera, mbega umugore w'inkoramahano, mbega umugore w'inkorabusa, nyuma yuko yishe umugabo we, urupfu ruteye ubwoba maze aranamushinyagurira. Ni ibintu rero byagiye bibabaza abagiye batandukanye bose batuye muri kano karere ka Burera ndetse n'abanyarwanda bose muri rusange, kumva umugore yishe umugabo wiwe bashakanye kandi bakundanaga. Byinshi rero urimo uragenda wibaza ku cyaba cyatumye nyine ku cyaba cyatumye umugore yica umugabo wiwe, uraje ubisobanukirwe mu makuru yacu y'uyu munsi. Reka rero dutangire n'inkuru yacu yagiye igarukwaho n'abantu benshi cyane, na n'ubu barimo baragenda bahererekanya iyi nkuru bose bibaza icyaba cyatumye uyu mugore yica umugabo wiwe w'imyaka 62. Abahaye rero amakuru itangazamakuru, ubwo ndavuga abaturage batuye mu mudugudu wa Kibera, akagari ka Nyagahinga, muri uyu murenge wa Cyanika, bavuze ko uyu mugore yari uwa kabiri ndetse bari bamaze kubyarana umwana umwe gusa, ngo bakaba bari bamaze iminsi babanye mu makimbirane cyane, nk'uko nyine byagiye bitangazwa na bano baturage. Ko yari afite umuntu, ni kwa mugore wa kabiri niho yaguye, ni nawe wamwishe, nibo bamukubise kuko bari bahereye na kare bari kurwana, bagitaha mu mugoroba bari batashe ngo bari kurwana. Ni uwo mugore wamwishe, ni umugore wamwishe, we afatanyije n'uwo mukobwa we bamwishe, bamukubise baramwica. Uyu mugore rero umugabo yishe bamwita Sebatware, yari afite imyaka 62 y'amavuko. Amakuru kandi yakomeje agenda atangazwa n'abaturage avuga ko uyu yari umugore wiwe wa kabiri, dore ko uwa mbere we uyu mugabo yari yaramutaye, ariko nyine ngo nabwo batandukanye biturutse ku makimbirane, ahita ajya gushaka uyu nguyu wa kabiri. Uko byatangiye rero, uyu mugabo ndetse n'uyu mugore wiwe ngo hari mu gitondo cyo kuwa gatanu, tariki ya 5 z'ukwezi kwa gatandatu uyu mwaka wa 2025, nibwo nyine uyu mugabo n'uyu mugore wiwe baje gutongana. Ubwo bari bari mu kabari barataha, bakigera mu rugo bahita bafatana mu mashati maze rubura gica. Noneho uyu mugore aza kuza guhengera umugabo wiwe aryamye nyine byatuje, abatura urukoni arumwasa mu musaya maze umutwe uhita usandagurika. Murumva rero ko ari ibintu bibabaje. Nacyo cyakurikiyeho umugabo yahise abura ubuzima ako kanya. Ni ibintu rero byagiye bigarukwaho na bano baturage batuye muri uyu mudugudu wa Kibera. Ni inkuru kandi yanemejwe n'umunyamabanga nshingwabikorwa w'uyu murenge wa Cyanika, Prince Sebagabo. Nawe rero yavuze ko uwo mugore yahise atabwa muri yombi ndetse n'umukobwa wiwe w'imyaka 20 bafatanyije muri ubwo bwicanyi, ariko umugore arafunzwe n'umukobwa we. Ndetse uyu muyobozi yanabwiye abaturage kwirinda ubuharike nk'ibyagaragaye nyine kuri uyu mugabo, dore ko uyu mugabo yari afite n'undi mugore wiwe wa mbere. Ati rero abaturage rwose mwirinde ubuharike. Iyi nkuru rero ikimara kujya hanze, abagiye batandukanye bose bakomeje kugenda batanga ibitekerezo byinshi bigiye bitandukanye. Ari nk'uwagize ati ariko ni ukuri kw'Imana munyumvire, uyu mugore w'inkoramahano w'inkorabusa kica umugabo we. Ati niyo mwamufitanye amakimbirane uko yakabaye kose, ntabwo wakwica umugabo, dore ko muri iyi minsi n'abagabo babuze. Uwo rero n'uwatanze igitekerezo. Ari n'undi nawe wagize ati ni ukuri birababaje kandi biteye n'agahinda kumva umugore yica bashakanye. Ati rwose bino bintu sinzi ikintu abantu baba banyoye kituma bamburana ubuzima hagati yabo bombi. N'ibitekerezo byinshi rero bigiye bitandukanye kandi byagiye bitangazwa n'abaturage bagiye batandukanye nyuma yo kumva iyi nkuru y'uyu mugore wihekuye maze akica umugabo wiwe witwaga Sebaturage w'imyaka 62 y'amavuko. Reka rero natwe dusoreze hano n'iyi nkuru yacu, nihagira byinshi rero tumenya byerekeranye n'iyi nkuru.
makuru tuzabigarukaho mu makuru yacu tugenda tubagezaho umunsi ku munsi. Gusa iyo tubisabiye nuko mwareba munsi y'aya makuru murabona ijambo subscribe cyangwa sabone, mukandeho n'akazugira kazana kuri mugasige nako mugakandeho, icyo gihe muzamushimangiye yuko mugiye kujya mu abambere mu kubona amakuru ndetse n'ibiganiro tugenda dutambutsa umunsi ku munsi. Imana yo mu ijuru igikomeza ibane namwe mu byo byose bigiye bitandukanye.